kwa hai it is a woman kwa na mo atena sa Central Entertainment Show bi so ndo so yebezin komo na embe eyije sema omi be yanye yana maamenom yana nketesia Capecoast anya me na adoma wode wonyom aba no bi mpon me de ma no ba last week mo yimfi de yezin komo for ye ewuraba oye owuraye Mrs Gifty ehun ata ne Adam lunch ne ma na chena na orobado wo oye Ebenezer Martinez wo isudu Capecoast ya chena orobado ye na ba twetwe komo na mo yimfi so the ma so na hene ma me ona abano about the na bia ehun video nde officially yitwe video na to mo hagbanyan na yenye na so yenye abon komo me che yenye ma me Mena Srekubea Mena Srekubea yitwe video na to na ya bon komo na mo yimfi nkomo nketse be ko social media last week Saturday no ye him be me shatter the wale the birthday na ebusua set wale say wase we say the whole West Africa show bia you are we create and we generate a dominant shatter say home necessary social media I repeat so na some people wanna dey kwesi bi impo of people dey bempo no for we na ona me kale the rapokon all the way misa shatter movement shatter no moye eyijewo program nasa oma onkofo so won ra hu we there upon phone we nya set wale so o phones phones papa what to ne be ma se beta feche wan fa nya hwe eti na wura him be ma set wale moko ni be demu ndama otumna okodo kama na yoko social media assembly trend papa abenche bia odi oye atasa odebenu abenche no why hot basa osi onye lewen onye ko court aba sama ono na odi atasa no odebe na se lewen ye na wadom na ekrete na pede de atasa de bonyuma nti why not kaka cheme na nche no so obi bia nche ayu kwa video no pass through e ma de nche so fangene samba aye na lewe na abba no de nda make say short videos or the TikTok yan atasa ni na mbe nta atasa de o de lewe o de kokot na lewe ni nanti atasa na na hwe kakra emso me hwe lewe na atasa ni nda mbe na yeba twetwe nkomo wofia mo yifi the Central Entertainment Show obuwa ko mi fide bia ebe no na dikisi oye munsan ansa na yeboko oye joy ni akafa even news ni edabe onadi Central Entertainment Show every Friday bia ebusha na yehwe lewen ni atasa na oda bad me sesere ni mun seba episode oko social media and ono na all trend atasa na boko court oboko anolonko awutenyi ni kakaba na yehwe mbra Obake obwa akwaba dadi obake obwa akwaba atasa gaga beat no be ma wamba gaga yebejire mo adiasa atasa gaga beat no be ma wamba gaga yebejire mo adiasa tasa beat no be ma wamba make it go gaga yebejire mo adiasa tasa beat no be ma wamba make it go gaga yebejire mo adiasa Chowna say, yeah, na Coastaltv has started. Plenty bottles in their baby. Jogging game make it party. Atasa, eh. Atasa, eh. Atasa, eh. Atasa, eh. Atasa, gaga. Beat no be ma wamba. Gaga, yebejire mo adiasa atasa gaga beat no be ma wamba
Dada, you be your mom, yes. Tessa, I beat in the mama, make it go tessa. You be your mama, tessa, I beat in the mama, make it go tessa. You be your mama, tessa. The sounded. That's a washer. One so, On the Gwenima. Okay. Nti ebusia atasa kodon cancel no wen da munyumi na oda bobo ade mesesiare eko social media nda why hot basa na atasa abente na rede oda asem ndre court na asemese na obuyin ana obulus enche copyright art no yedwuma na se copyright art no yedwuma obele ho obagye wo hemfa okay yebohwe embe na obakire na adama mubon ma asase no medem edi ma yehu ne de embe obiri yebezi nkomo na embe yensa ka yene maame oye Mena Srekubea enwum na baabo ando de do na video mi show de ehuni maame akwaba odima henwa aponu biyazi beautiful embira me studio haye ayama because aji baby na embiri se yewudu nkomo na yanyu apensam oye wonnwom na aba no na yenzu kan bi se de se ye ka yare hwehwe yana maame a wofan Mena Srekubea oni wona wow. Na acheda nyame odache. Na oyada awode okadem. Wow. Acheda nyame dache no awesome abo. Wow. It's a Mena Srekubea gospel artist no bibi said no nyuma hen na sesere owa ba na ya hwehwe Mena Srekubea no nyuma yebom wow. Wow. All social media platforms. Wow. And to me first, and no man really or Jesus is out. What you do or your motivation. Wow. Cheddar, yes, you cry. That time now, I babble my head. Now, you may be too enough, my day. Young two punching. Aba mami so bodie mam nkomo no bebe se na papa bi butu me fi Israel aba ebusua me yamba ya hombra na ya hombra sisi ana yaba ya che nkomo twetwendo Mido, you're not Biana. Uncle Fatty, you have a bit so every time upon I can say, baby, she. Mangashi. Junior!
him since when I for maybe the no. Sister Coaspa, it's a winning gas. I'm used to the why. My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. LPG, let me see your hand. Intimina na ye bisa oye enyum ahoro waba na eka sembo me de enyum no wa fibiara wa mbibiara na no ho yichren oba na mbibidu na oda ye hyen hu kwan waba bonum ti oni dam Jesus self na na be been pocho oni your motivation motivation no your second song may release our social media leaders here na ye fi hono so ye be Muslim worship. Wow. You release Muslim worship. That time no so on the previously ya motivate yan. Yes. Enti Muslim worship ne be mu emra nyame why ye yan senchene. Wa ma ye enyu age na wo ye to aye enyum ye. Enti ye the Muslim worship pray. Na ye fi hono so ye be release through all. Through all the changing scenes of life. Abrana dandan na no. Nyame oye den odi him. Nti ye release it through all on the fourth one. And ye by ye be release gown melody. Wow. And a gown medley. Rebecca. Wonderful. Into no yen cranium. Ba nyame adom ya trotro ewo fanti na brofum. Nti selite mpo na ehwe video na ebotum na ate meyer samunase. Aha, yempede ye be ma ebinom wanti enyom na yer to na ase. Nti ye da ma lyrics ye de ma wa. Na ye ba sixth one ne do finally. Title ne obeye. Yes. Ono na nyame ya adom na ye de ba this year. Na ye gudu ye no ho promotion. Oye just last in 3 weeks. Oye 3rd October ya 2025 na nyame ya adom na ye de obeye ye di pwe na ye ka nyame le yensenchende ampa nyame le yensenchende obeye yim enti kaka ebutumi aka ende wo search Mena Srekubea wo bebia obehu menum isia wo ho anyame wa adom ya yetumi ye de pwe enyum kokresia na nyame wa adom na ede pwe Mena Srekubea na to asebu sanere ba no one apart from music no abade for bio na hen maame Mena Srekubea oye other music no yo enti so ba na edwuma me ya medical music no ho a me a nurse me a nurse me psychiatry nurse wow enti me edwuma wo Ankafo Psychiatric Hospital. Wonderful. Hona nyame adom ya bedu a yereboa me ya hwe ennuanu ma sabi won adwen mu akan hona me edwuma wo. Wow. It no chere abaje kakati e dan the fra edwuma ne ye na enwum no eboko studio eboko scene na obutwa video obaye dam the fra wonde edwuma no oye planning. Yes. Ya nurse edwuma no wo planning enti ansa na de bechen enyim shifter eboko enti won fa de se boko anapa na no obibi ya onye edwuma ya na planning for area very another enyumri enti that organization ye dey organize ya brabo nkaka auto dance so ye believe enti se ye believe that na no chere almost 2 months ebotum na da ye wan kasa personal business kaka na e resume na atwa don kaka so enti na ma planning na eja ye fado kaka na yetum na ya dube ma yetum ebu se ma planning ema mo abado mu kaka planning na wa abobọ no nyuma owo sese nyumesia me pere ye kwhwa ko yan hwe no mu ko mba sisi a na ya ba ya chonko ma twetwendo yan hwe mra
Indi Ramboda Okomafo Onyiwe Urati Iyonyamia Indi Ramboda Esi Odi Mafo Onyiwe Urati Iyonyamia Indi Ramboda Isheno no beya Isheno no beya Iyonyamia Indi Ramboda Isheno no beya Isheno no beya Iyonyamia Indi Ramboda Isheno no beya Isheno no beya Iyonyamia Indi Ramboda Isheno no beya Isheno no beya Iyonyamia Indi Ramboda Inti nyame mbe no soa ebusa obaya ye mame oye Mena Srekubea mama deme animi inspiration fihin aya ajontofo ni yinhia olo ibi ana me hyeguaye ibi ana medea anufa na me yikire ibi so ha menam moko ne me yikire dem inspiration obaye ofihin meda say na medical mark de ya ye Christian free ye fa yen inspiration fi nyame na asem wow na odu mmiri bia na nyema nipelufemu na oyedin na ebe hu de edo hu bokonkon so se nyame ne mmiri no nson de da maji kudi no obebe mu amawa na hu de wa hodin ya onyeyi na wo de edan nyame wo de ekodo na eka nyame do ehwehwe nyame na ebisan na wetum na wayeden wa yama enti ya course udam process ni na nyame na adom oye da maade ne de mayen wow oye de chain ma yenyu age enti enya adam inspiration de se dama ada nyame wa ya ma yenso ye de yanyom ne ye de to kire amansan a obenya didi sunku bi wo nyame mu de ne mrepemu no oya ade nyina fefe ne mrepemu enti ye hye ye hu kran de obeye na yere kan ye pa hye de nyame obeye se kodo na kan do ekodo na hwehwe n'enyim ekodo na twen n'enyim a modawa kuma so bia no nyame obeye zamo nto ye nkran hyesem oye nkran hyesem mama wo nkran hyesem na wo nya be ibiri chen aduntofu pi adum no baaba na dama na ma don kote na mebire ni producer ni executive director biara oye ebekwa na afodo ma wonum itubu ko studio eye producer bi horrible na somebody behind the scene I'm currently mini producer wow and my manager na your team okay Mena Srekubea team na yemia yenwana yenya ye de ye ho ye de ko yen Mena Srekubea team no formed by nenianom na ebusuafo ana na mafama ana nukun wo fasefo ana Mena Srekubea negma efunara na onyin na bom na eja wo manage Mena Srekubea ministry nana na say inti Mena Srekubea ministry no oye mo kafo wow na me wo blogger me wo sound engineer onyina waka bom kwafon kakaka na ya fa on as a team wow na yetum na yekeka ye ho bom na ye de nyom no ye da ba out ndan engineer ba na oye what enyom Pocho eka 1 or asin fosu hey eka 1 enyim na ni pa bisi ni pa eka 1 ni studio ni din ye beat bank na nyameni enkodui you know say the way you how many years yenya 4 years hey akosimi ya ye wo mu no ya 4 years akonyum pa aminado
eti yeseba nyimbe nti se asebisi na otata won pocho facham ye bisa na ya hwe challenges ben na reform wo oye adwunto num da ye nurse mi nurse fu mudwuma no doso papa na ache ayi kura so akafa oye sabu himnanum a wo ho na tete wo hona adwunum ahori poda no kira no nkokokra na sem ye musician and I will interview at the Chaboko program and I left for her at the Fredman one challenge about Ben Parnell for ma issue should say in chair in Woby Fidu by a job. Challenge in a day or ye be brain, ye baka kakra. Odi can be sikasam. Today, Mamma care de mini producer. Nature de ayani ye kanka ye hombo ano ne yetum ye nsisi nya obi a obotum no wabe sponsor ye wabe supporting ye ana wabe ye producer mayena ye nyu abeje wow ye nyu abeje pa afe nso obana emre nso a oye challenge sande ye kan edwuma bom ne ye kan efie nhwe nso ye da bom ansana achede no nso edwuma it's about timing. Also yeah, challenge, but you would don't kakra. Wow. You would don't kakra for the meantime. For the meantime, you are. Center for Central Entertainment Show. And you share na ye the home komo yanye Mena Srekubea gospel musician. Na also or nursing. Na osano tonyo no kwai wa me atase odu ankafo psychiatric hospital enti yeboko na ekidu nkomo no ma nyemfa adwontuni si bebi kakane mbonwu a oye occupation grounds ho wo djuma ni ye ni mu no ihia ayefa wo woni hwem enyum no ba de etonyo no de cheche woni wie ana de mon nye ni mumu na osho nkonda toni me dase maybe san ebieni nyina tumsi enyo ebieni nyina tumsi enti yamfa na de ma one year no otum no osho nkran de etonyum no wo ho ebia obia a obeba yan hospital ho for ayarehwe no our problem bia wa fem yes e bibi na wa ama wa koda matibia no Inte tum tete nkofo wona asam na ehu de awonpo de nyame nyi we di ni ye sande how na ya wo femu no awan so afebi mu yes but nyame ma wa honde na metum na etwadam ha no na de afem mepu ya hwe nye wana de break down na nkonya mental illness yes enti oyedama o hye wonkran and the other way so there yet to no near my once we knew as therapy on also ho obi wo ho beba no so we nya ara home brodo the back there depression into sad state no yetum ye music therapy ye dem one okay into music therapy no e betum agada anko for 3 or 4 na ebisa won enwoma wo pe obi a be kanede so obi a kaneda enyum wo ahodin a otum no kai oni o my memories enti yamfa ne there you had an incident BBC wo wa braboma na dam time no wo bo enyum bi yes yamfa ne elwar wa wara se enyum bi a wo boye no ya se aware wie na chikra etenyum na o ma wonyu age afi so o ma ekeke there the man enyumi no wo born wo waware na se no is the same method in ye use to psychiatric hospital enti ebisa nyipa ne there ebia abanyum na oya oda opa obotum wa abanyum bi there damenyumi na oyem dopa aba sem no si ma o madamenyum no oya oda it takes their mind back or the one drink ko echi ma wo dwendwen mo wo kai that happy moment enti say use them therapy ebotum amani chance kwa ma wa to nyum no all to no so ebia oyo obi nso do no so better into it oyo obi nso do obi a ni za obe mama do bia no
obenya good effect obi na abrabom wa ebeja de bia ete ho na ora ho wo bonyum bi na kaya na ehu de wenyu age ho music is put to the soul yes enti yetumi efa enyom to no don so ma yenye yen clients no so yema wenyu age by doing music therapy with them madase ebusafu da ma kanya yimbe yen sanu nkoshe yen ma meni na obaye no asemu ho aka asemu a mepere ya koshe ye ba ye di ankomotwetwe no ye de be wie ne moni ye bisan empempen ya eyima baba ni social media handles ben na ye kohwa ye bohu ehimfa first night you use a shop ben na ekwa bi a cassette ana CD ne bi in the shop no wegu ma cassette nimpo yehu bebe owo CD nimpo ndo yiwo pen drive super na wa kwa nti dia social media na ebi ye di wa go de hwe ma yen say hwe aye obaye track no yen hwe mra sisi ye ba ye di yanko motwetwe na baby yen hwe mra Deti oyonyamia onzi ramboda okomafo onyiwe urati iyonyamia indi ramboda besi oti mafo onyiwe urati iyonyamia indi ramboda shisheno no beye shisheno no beye oyonyamia onzi ramboda 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 Awu shisheno no beye oyonyamia onzi ramboda wow obeye no beye oyonyamia onzi ramboda amina shishena ya meza shishena ebon eti mami ye de yanu komotwetwe no reba ewie now sesiare dem aseseme kan de cassette yehu bi ende CD yehu bi social media handles ara na eja edi ho agwe ehemfa na ye hwehwe Mena Srekubea ye benyan ebohun na nanyom no so yanso ya pebe ekiri kwan ya bobi yo ebi samdama makade all social media platforms okay and so bande ye bobobia ebotuma share o Facebook akọ YouTube akọ Spotify audio mark Tarzan WhatsApp yeah no subo de kakra Apple Music yes Amazon bebia wow ehwehwe Mena Srekubea nti na hodi na Mena Srekubea no dem na Mena Srekubea Ministries awebo Mena Srekubea na kwa
Obeba. Enti Mena no membo ani spell edin ne kakra. Yeah, spell Mena ne ye. MENA. Mena capital M. Mena. My mom Mena. Srekubea. SREKU. Na de bia BEA. Awa bia. Srekubea. Mena Srekubea. Medase mame eti ye jawo mu makoi ma yim de abatan wo enti eyimbe yense wo be yense wo adaje e wasbi e wo adisedi bi e de ma mpanyfu bi a wode wa komoda na e kwande yo enti ye sha se fi aseda aseda ye wo no odi kan ye de be ma Nyankopon amina Sunday ono no wa yen wa bo ayen me ya bebi ma yedu na ordinary samuso ahye ya hano ni yetum ni yede ekwe enti ye de nyame ase ye kodo nso a ye beda ye management ase Sunday nya won wo so ye mu nso a na wo cheche ye nkwana enti ye ndu be ma yedu enti ye da management ase se ye ka management a my body made that Mr. Francis Aban ase. Wow. The menu so my ore ma menu so pa. Amen. Enti onkodo. Na me ma ne ho ahoden. Na ne ho akadi biara ohia no. Wetum na odata mechi ma. Jumedi no so akodo. Me da me bloggers nso ase. Me da me followers nyina nso ase. Say ye can boom play ye wo plus 5,000 streams wo ho. Wow. Obeye. Wow. CCRE. Wow. Ti nyame ne ye da na se do nye na edu ho. Ye da ye followers nyina ase obia ye kan dey one stream enyom na wall stream no. Ye da won nyina ase. Da sorry mpenyufo o nyina wo so ye na ase. Nti ye beka dey ase da enko won ho. Nyame nso onhira won normal. Bibiara wo hwe wo ye hu biara no nso no. On san hye won anem. Mbo ho. Na juma no so etum wa akodo ye da hyanyame de nunya ye da won so ase de amayen da ma akwenyen de ye mbra Coastaltv na ye fa ya asam to Capecoast for won enyim ye da won ase for that opportunity in fact ye nwa so papa ye fi Capecoast de ma ya de ma amayen da platform yi na ye nyim de emi bia nso a ye hia won no so ebotum ye gwa na aba ha na waye na mwa ye bedi do waye ye obo ya bo na mo mumisa akwa abasa mpacho me ko Methodist wow ye Methodist camera is ni na de enza anu ye mpacho Methodist me ko Methodist wo Simeon good shepherd good shepherd oye enti mama ye mono bebe wi no kwakra tie wahwefo tie wo oye ebusuafo kwa na bi na infrabe yo no Coastaltv ahwefo enwumri michia wo nyina da wase so de wode won TV no wode ato Coastaltv na wa mamidama kwenye no wolhwem kakra mo wakanye de wo nyina won support upcoming artist oye Mena Srekubea na nyame be na myando modern mpa bebre odabre nyina ma ya ye nshira enti se eko social media na do data ne kakra lehwem e de ye comment e de ye streaming na de na mema wo Mena Srekubea ne komotwetwem ye de besi na ye da yen wa ba ye ba ya twedumadi no mo yifi the Central Entertainment Show obo wa konum Friday bia between hours of 4 to 7 p.m. Yana yen blessing sia na entielo Dedi oyo nyamia onzi rambota okomafo onyi wewurati iyo nyamia indi rambota besi